HIV hingangke puila virus bo te chengdrobo hani mano kalaike bujina thangangke AIDS hingangke aboke advanced stage ga tabok HIV bini full form hingangke human immunodeficiency virus abo hingga tamo a virus borokni immunity no trike nosto khlayo haimya khlayo ta bo barite borokni immunity no nosto khlayo tai abo barite koyek bosoni pore hingangkai abo acquired immunodeficiency syndrome ngi thango mane AIDS ngi thango ta ao tikno sanga sak gono khnaya hanpano tongo discrimination mane borok sakna yang marok tai bono hingka khagui ton marok abo hai cases rok tongo sinthani phayo tai ang AIDS control join khaimani pore am hai cases rok deal ma khaikya borok sakna yang marok doctor rok sakna yang marok am hai cases tongo abo actually mane awareness screening bagengo HIV no tei related kono nin thanimo sungmung tongka sungmung tong angka je kono mana abo bagai hingka norok 1097 kaisa toll free number tongo okay abo kabangma bhasha bai ke aro tongo kabangma language bai kabangma kok bai aro sungi mano no khulumbai kya haino no lamsok piro kothok podcast ni neichibri episode so tini sini bisingo narai motomongi phaikya bongkha Dr Solomon Debbarma bokhoroksa AIDS Control Society of Tripura oroni bo sebok ke narok mungon saimang kana tini seng bobai kok salainai HIV AIDS o bemar ni tei seng tini kok salainai engkang norok no koinai tini topic belai no serious norok kindly paithak jora khunju kai khanadi engkang ke asa kok sawino let's start our podcast. Lamsogo ni friend Dr Solomon Debbarma no ani kothok podcast bahai tong nang belai Hambai puila no je channel no chalogui tongnai sini ani kiching kaham Mr Nisit belai ke Hambai maro no tini ano nini podcast of hai kok thai ni sanani bagai jora kahamromon bagai no belai ke no khaka ham yafaro tai abono karibo nini joto nai tongnai viewers rok no ani ngai khaka ham tai chiwa yafaro hanggange ani je nai tongnai rok borok saimano muchungnai nang sabo nini sinimung rok hangkang nono koinai nang kindly nini sinimung nini intro nang tamo khaitong nini education background rok kisa saikhanardi Hambai ani mung ka to norok khnai paikena ani mung ka Dr Solomon Debbarma ang PhD paijak ang ani resident ngake ang je tongmani para angkai angka chompong nogoni te ani schooling rok sana thang angkai ang oro chompong nogoni kaisa Montfort school kabangma borok no sinina ajagao ang ani puila schooling khaikar class 10 metric jora abon yagulo ang Mizoramo 2 years ni bagai aro class 2 jora khlai abon yagulo hingkai UCC Union Christian College Umyangkon Shillongo Meghalaya ajagao ani graduation khlaikya geography honors nawi te aboni pore ani education ang buskang digi abukte ang Mumbai sogikya ani master higher studies ni bagai aro MA in population studies khlaikya aboni yagulo MPhil population studies no tai PhD bo ajagano khlaijak ani institute ni mungkai International Institute for Population Sciences hanggang puila nono congratulation khainai nangni doctorate paimani bagai Hambai hangga tabok angani kichingno mane kisa nang sairadi nang tabok tamor khaitong nang bojaga samung khaitong kisa bosongno saikhanaradi
Currently hingga ang Tripura AIDS Control Society ni under kaisa unit create khlaijangmani tongo cluster unit abo hingke district integrated strategy for HIV AIDS hani dolai tai khwai district no nainani bagai ang khoroksa data monitoring and documentation officer ngai ajago samung khlai tongo abo au je Tripura AIDS Control Society abo NECO ni under phayo National AIDS Control Organization tai bini governing body hingangke Ministry of Health and Family Welfare mane under phayo ta খুব খানা তক হংকে তাবুক जों निनो जे सामने तिनि कक सालायसिबानो हंके पुइला न सिरि नाय तंनाय रंग न किसा साइखना दे ओ HIV हंके ताइ AIDS आबो नि डिफरेंस तामो इया खाबो तामो किसा साइखना र दिसनो अच्छा HIV tai AIDS HIV hingangke puila virus bo te chengdrobo hani mano kalaike bujina thangangke AIDS hingangke aboke advanced stage gatabok HIV bini full form hingangke human immunodeficiency virus abo hingga tamo a virus borokni immunity no trike nosto khlayo haimya khlayo ta barite borokni immunity no nosto khlayo তাই abo barite koyek bosoni pore hingangkai abo acquired immunodeficiency syndrome ngi thango mane AIDS ngi thango ta afro hingangke a jora hingangke no a borok ni thanio sori ni fan komima bai opportunities diseases aboni bisingo tongoni ni TB rok hangke nini বিভিন্ন ডিজিজেস আফ্রো ন অ্যাটাক ক্লাইমান সনাই তানকে নিন সরিও ফান কমং ইতা মান আফর ডিফেন্সলেস খাতা ডিফেন্সলেস ইয়েস রাইট ডিফেন্সলেস আবা হাইঙ্গै आ जराव हंगांके सिम्पटम नुकजंगना चेंगसनाय आ बरकनि सरिव आबनि सकांके सिम्पटम नुकजाया ओ काहाम हाइकेन तंगनाय बरक काहाम हाइकेन तंगनाय थिंनो बो पॉजिटिव फानो HIV पॉजिटिव फानो हाइपनो जेप्रो बारी उइ थानाय आ भाइरास आफ्रोके बिन थानिओ लुमारक बलाय लुमसनाय मास फन लुमै तंसनाय आन बिथिरक सामखालियाता बिथिरक सामंख्लायां सनाय खिसिनाय खिमानि दिन कलो खिसिनाय मास रखन खि तंसनाय या बाहाय प्रॉब्लम आफ्रोक माने गोबांमा सिन्ड्रोम फाइसनाय सिन्ड्रोम माने न गोबांमा निनि डिजीजेस एकसंगे उइ तंखाता हंगे संगो HIV AIDS न तेब खांगो सिनेमा ना बागै आं ननो कोइने नों काइन्डलि बिनि ओरिजिन बिनि लाइबुमा हिस्ट्री बाइके चेंखा रकाबो सनो किसा साइखेनारदि एमने HIV पुइला तो बरं थानी तो करे आबो मखरा रं थानी एबाका चिम्पान्जी नै माने साइमन मखरानि बिसिङ ब्रीड कटर आबो रं थानी पुइला मानजाका 1930 रगो आजरा आबो वेस्ट अफ्रीका ओ मानजाक माने ते आबोनि यागोलो हंगांके 1981 फर्स्ट जे बरक नि बिसिङ आ भाइरास डिटेक्ट मनिके USA ओ 1981 ओ आबो मानजाका का आबोनो वानसुगैनो एबाके आबोनो ते कनसर्न नंगै इंडिया ओबो काइसे सर्वेलेंस खाइजाका टेस्ट खाइजाका आ जरावो आबोके 1985 ओ खाइजाक मनि के आ खाइजाक मनि यागोलो 1986 after उनके first case detect का HIV positive India वो ते आबोनी ठीक 10 बছর यागोलो 1996 होंगे Tripura वो detect का syndrome फाइक्या first case ओके तो अब खूब किरमै सिन्जा के आबोनी ती yang संसिवन ताइसा गंके सनो किसा साइखना दि ओ जे HIV जे भाइरस ता बाके बो ट्रांसमिटिंग बाके बो बरन बसाव फाइ या बाके स्प्रेडिंग अब सुनो किसा सुक्रबै साइखनारदि HIV आबो तो थैनि रोगी निन मानो आबो ब्लाड नि बिसिंति थैनि बिसिंति ट्रांसमिटिंग गो अंके इन्फेक्टेड ब्लाड माने न आ जे थैयो आ भाइरास दं हंके आबो स्प्रेडिंग इ थां मानोता गाबोनि बागै होनि कबांमा सोर्स दङ बियांति बो स्प्रेडिंग इ मान हंके काइसे के तो
needles Okay. needles and use khaleo sosirmani abo hairo Syringe dita. sterilize khaijagya eba ka bunyo use khaite se use khaipi hanke abo ngi mano abo hai angke sing thirok nang pro thina lai marok abo rok bo thik mote screening khaijagya Okay. HIV no tei ga abo blood infected tong hanke abo spread ngi thangmano eba ka organ se sing donor rok relai diba organ nalai mani organ I take abo abo spread ngi mano tai abo no karibo sini brai ognang bini busakni srain thanibo thangi mano tai ka sangang ke abo ke sexually je pro chala brai tonglayo ajoro infected joli to hanta infected khoroksa pana infected tongke khoroksan te khoroksan ro spread ngi thangmano ta abo hai ga sung saima leke baga transmitted ke abani prevention le sung individual level tam nai man prevention abo ikobono sung careful ma tongnai je needles rok use khaimani te aboni sate sate sung commonly je manjagi tongma hangke sung bukhnai ro rajana thanglayo eba ke ang tibung mon na je blood rok use khaijakmani eba kuno sharp material abo khoroksa kat khaite khoroksan ro nangai thangangke thai infected tong hangke abo ngai thangmano abo haita okay chances to kom no haipano ngai mano abo haitai ko kintu bisi hangke nini injection bising te je blood aro ngkom infected tong hangke mano tai busa buman theke busa eba ke sexually abo unprotected sex do sex to kobong rokom sex tongo nge unprotected sex abo nang kuno condom rok use khayawai sex khlai tong hangka ba abo infection ngi mano tai ka hai khub kham ge hanyang te non sung pinai ga tabuk HIV ti je transmission ni je ti kisa borong ni thani bol information choli tong mane myth thani mang khanang gena aborong kisa debunk khai di mane HIV ba ke spread ng maya abrok ba ke buiwan suk tong am dekhe ong mana jemon tham buiwar khar ko ngorok ni maro nang kisa bono somos debunk khai sari ma sabai sadi kisa belaiken abo nangmani kok sangka taun ingke ang jepro AIDS so join khlayo ang to train by travel khayo ka kabak ma bororok mala leyo angke ano AIDS control to ngoni sigang ke meet rong no buisungo mane haike dang haita ga borok ka hai baksa ka sungo toilet kaise use khale ke dang no hai rokta angke baksa ka sao ang eksonge bowai chak hangkale dang no ga oro kirmani tongo ga abono karibo chibairo like dang no spread dang no abo hai angke motong rok solai ke dang no aba coronavirus coronavirus aba haita ko like dang no piaba oborok ingya oborok bai ka shapan ingya tai tajingo nang samani abo hairo ko ingya ta ji bai ingya actually okko kano sing jepro kaisa thana visit khlai tongo jagani thanani officer no sungno sungo mane abo thampui bai solai de man sinro the patient rok mane amai positive ungjak rok tongo inmates mane prisoner rok tongo sing mane borong no deal khaitene rok thampui rok sintani warke mane abo solai de thangna kaisa abo muni kothong bising tene kaisa borok seriously singi tongo sabo hai tai ko kintu ba borong theke solai je ang koyekta source samani abon main source bini ke tabuk ang romni ang sai maya ang age da tong HIV da tong ge buibo sai miang mano ge sung jodi nijino sai mana mu chungka test khainani kun facility to tong sini hastebo abo tongo tai sai mana bonango je test facilities kabakma health center tongo taboke brirong bai khata compulsory je ogonang brirok sagnang brirok borongni bai compulsory borok abono jepro antenatal care naina thango ajoro borongno counseling bo khainai tai borongno test bo khainai pre counseling post counseling hani tongo abo ICTC center hani tongo ta hospital kaisa ke stand alone ICTC ta kaisa ke FICTC facility integrated ICTC counseling and testing center
abong ke chigon hospital rogo like PSC level rogo angke CAC community health center rogo angke district level rogo angke stand alone ICTC to aja ke kabang advanced level ni test rogo manab joton pregnant bring baita obo ko general population bagibo general population ke je high risk group tongnai ro tagrong di je drug use khanya ro pon kha ke je already positive borok bai kreng lai jaga ma hairong no pon kha ke sex worker rok pon kha ya ba hairok bo a jaga test khainan bai khlai baksang ke niji thangi khlayo bin thanyo kabang ma symptoms nugrak tongmani bagai baksang ka ba bui baitlang thangjago Piaba beri rong ni bagai hingke compulsory. Tangke NSCP 5. Tak the NSCP 5 sorry tongo 2021 isimi 26 zorabo. Awa a jaga hingke 95 ni tong. 95 mane joto tam sanai je positive tongnai rok borok nijini status saimana nangnai. Tai status bo saimanai tai bithiu bo tong nangnai. Mane je 95% o je positive tongnai rok borok bithi mana nangnai treatment mana nangnai ta hingke o buri rok hingke 95% no borok tam sanai ART mane bithi chawai a rugino control tonai busani thane soliyakai ton manai saganang buri rok ta man saganang buri HIV fan bo bithi sakna saraina ro thangya abo a virus viral load ni no abo komi thango aba haita angka abo komi khangke a virus spread nani chance kring i thangota aba hai omsuk jora sogi mani abo undetected level boni hinpiro mane bobiti samang tong hangke abo undetected bongi thanai mane hamasuk haing thanai kintu ba kaisa kok saimana nango HIV is lifelong mane abo viral bla waisa manja khamane abo sara jibon bagai tongnai tai thia ta virus haipono nang obiti sai tong hangke abo tamun sanai nini thaniwa a virus grisik ngi tongnai nang thik regular chai tongata ya bai khub khana to nge or test ni nang te sangsiwa nang romli khoroksa positive khoroksa negative abni sunki sukurwisani jodang positive test sangkha abo tamo min khai romjang negative test sangkha abo tamo min khai kisa saikhana acha test ni konglo sana thang tinio ang sakango to saka facilities based tongo tai abuno karibo sung community screening khayo community based screening ni no CBS abo katam khaing ke sung health camp ro khayo kabak ma para ro ko thangai eba kuno hotspot area ro ko thangai screening khayo a screening khai pro borok manjagi mano hediba ke a je positive mane no bin thayo virus jogota reactive haikata bo inka abo duita level tongo kaisa to chikon level je u screening khaipro ngangka just reactive manai bono abon pore tesa confirm bo khlaipiro ta bono abai mane soi da bo positive kabangma ngma rok tongo kabangma ya mane kaisa kusu case rok tongo false positive rok phaimane u sample rok kise bezo angai rok false positive rok phayo habaka positive nikok tak negative mane na nin thanio virus krika mane nung to bukha udur thamani je ani thanio tinoma hairoging tongo eba kanono doctor fan recommend khaiketa nin soriwo koyekta symptom milima hairong jagai phiaba nung negative mane krita nin thani krita ko okay khub khana toka yang tak sungsiwana tak HIV jorang manja khangke an thonjuri AIDS sing to khangke ang baika rom mane bin symptoms sign rok sonogisa saikhanarti actually normal is normal HIV ni progression ni kaisa ko tongo stage tong bini puilang ke window period ni tongo a window period hang ka bo taun chanai test khaipano test reactive haya nukjagya ta bo koyekta mas tongo abo ni pore bo asymptomatic period hani tong phirtaisa a jora ke bin thani symptom to kreido haipan bo reactive hainai bo positive manjak sna a jora ke aboni pore se o je symptom hani samani nang je tak sung tong mane question khaine symptomatic period hani ta ga a period ngangke aborong thani luma rok phan phaisinai jang sakango sama hai je over a month nang haina lumang tong sinai kuchukmang tong sinai has hamliya khimang tong sinai hamliya
aba hairo ruk phaine ta kongrai rok nga tang abon tin yang sang treatment je khaya da HIV ke bo stage jorati khe treatment khaiman mane bin treatment process bai kaisa limit de por treatment tai ingya dang thang amti rok to aba hai kuno krei main gangke je kuno time treatment khaimano aba haita ga aboni kuno obon pore ka tai ingli aba hai krei an cancer rok khaya ta advanced level hangka to problem ke tamba advanced level hangke HIV to nindo tongono abono kare alada rogi se phayo do o advanced level hangke mane nini immunity hamiani bagai nin thanio TB rok phanung tong phakya nin thanio hepatitis rok phanung tong phakya tainke common do abo je HIV manjangnai borok bo TB ngnan 100 mane 90% chances tongo aba haikine hepatitis B C borok manjangnan chances tongo joto rung phasine ta aba joto bimar no kintu oborok common je rogi bini logi manjanai abon bagai tagni je sing ang sekang je test ni samane a test khaipro obon logi pono obobo khaijago basics to saiman like yang kang tabu sini society baki impact khaitong abon te ang question sangsion ga tabu sang recently news rok nokha sin Tripura ni je data rok khub alarming engkang abon tin sungsiwana sini haste oke baike HIV baike se air kha bini reason tamo costa tambagi engkha abro kisa sai khanarte sini hawo ang sekang sama hai 1986 1996 pula chengra mani engke abo apron simi abo to obviously phatanin phakena abo to phatanin phainai boron phatanin no phainai abo to engke khoroksa borong lo soloka batai khoroksa borong lo truk transmitting thangka engke first solomani abo to main ke to source ang no sakano abono kare engke sungse tabuk abono shiwi saitongo haipono kabakma general population ta abono saimia haidiba unaware ta bo haike solaiman ga awareness krini bagino truk solakana phiaba aboni bisingo kaham kaisa wan sujanai tabuk ni je recent data no naikhanke recent bolte pre covid by after covid mane sing belai kheno sini Tripura AIDS control ingai data o belai khe fluctuation mane inko slaijak mani nukja khata bari thang mani nukja kha corona ni pore engka aboni reason gangke sini hawo norok joton si tongo drugs no thei issue tongani drugs by HIV belai kering laijak do bahai ke ang bayap ta bro bahai mangke je sungsai mano je drugs sanai rok borok kabak ma injection use khai drugs nanai tong hediba abono hangke sini official term hangke injected drugs user tai tabung ni katal je bongno mong rephima hangke people who inject drug ne PWID ni no ta sang bono okay hangke ama hai tabuk sini hawo belai bangi tong mo bai tai bishes ke sini boro rok mang especially youths rok mang gaboni bagai je virus je abo to susi bai yor khangke belai khenal bo solonen klai inke je drugs use khaina rok to rang puisa ni obab rok ngo jorabo borong drugs painani tei inka aboni bagai borok tam khai ngangke injection kaisano no 3-4 jon use khaileyo inka abo hakino khoroksa phano a dolo tong kha ngangke na abo soloi thangta inka am hakino pre covid ni poreo ai post covid ta abon pore ngkeno o je cases kisa bari thangka aw haita ngke tabuk figure no 9 thang angke 0.9% je screening khaijangmani bisingo sido abo okay tangke kwagma population tongko takon screening khaijako around close to 1.9 lakh screening khaijaka 1.9 lakh screening khaijagoni bisingo je sing data mani oba haite ko 0.9 aboni bisingo 0.9% no positive manja tebo tongkhona sing ko khaimia ko inge recently sini kaisa sensitization program khaikya sing sini dolayo tai inko bo khwayo bo abo onke medical officer ongti MY medical officer in charge the medical officer PSC CSC tai district level ni tai kawak ma SDMO
সাব ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার তাই ডিএম তাই চিফ মেডিকেল অফিসার বরং না তুই কাইসা जों सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम खाइप्रो डिएम बो कगलन साव जे स्क्रिनिंग बारे नानि ककनो आवा हाइताइ को गावा हाइकिस जों साइमाने जे एक्चुअली बुसक जराते आ भाइरास संग लका ताग आपातत तो त्रिपुराव 8000 केसेस दङ आबो over the year 1996 ni simi chengi tabak su jora do ab figure no kisa carefully je viewers rok norok bujina di tan ke already abonate isung paijak je recently norok no khana media rogo je omsek student infected 800 student infected out of that 47 thaika ne actually abo over the years do abo within a year ya kaisa year ya tabo abo 17 years ni data ko se data se abo gabo je media refro bro a je bo year ni sim bo year jora reference ro ya ni bage abo kaisa miscommunication ng lai thang lai kya ke kabak ma media ro abono bar bar repeat khaijak tong bai abo kaisa viral hangi thang gabon bage abono bujina nango je thik no HIV to concerning no happen asek bo concerning je abo haike one day amsuk borok thai thanan ro okay over year amsuk thai thanan ro ya ta onek din kolok ni data je for about 17 years ni data 2008 ni simi student ro okay ta je first cases manjang 2007 no student ni bisingo na bro joton bishirbag drug user bishirbag drug user ma around 220 school rogo tabuk mane khoroksa tongo positive awa haing to haisina nga taw ang sana mo nong je departmental je screening khayun samani screening khaipurle norok borok no mada masa mana voluntarily da borok phai test khaijana bagina norok abo bike khayabo abo nari kaisa to compulsory je NC patient rong no hangka to je pregnant women rong no ei borong no hangkai to जों compulsory te abono karibo je high risk group o tongnai high risk group bolte ta female sex worker borok to kabangma partner bai sex khlayo unprotected phon khlaimano aboni bage borok high risk group o khlayo তাই abono karibo truckers je truck cholene rok borok generally borok tam khlainke nok ni phatara tongo din kolok abon bai borok sex worker rok bai involve nan chances bisi inke borok bo high risk group o phayo tage sangke IDU borok bo high chances aboni bagai borok hai borok rok no bo sang screening khayo thik no screening khaina rok asek abo to consent sara khlaimia borok no sang counseling khaimani bisingte bujogoi akoi screening ma khayota kabak ma health camp rogo health camp khaipro no singa screening ro khaina rogo bongnis consent nawoi tai counseling bo khayota bongno positive nyang thang bongno counseling khai screening ro khayota খুব খানাতা খুব সিরিয়াস বাবো কাং তাক ননো সামনামো চুংটা সিনি অ ডপ হাওয়াম তিং তংমানি আব্রং নুগুই যে ngui tongnai rok ইয়াখা যারা টমঙ্গ tongnai rok tabuk যারা ড্রাগস আনাই রক ফানাংকা যারা সেক্স ওয়ার্কার রক ফানাংকা গনং বংনলে কোনো কক কাচারনা দা নিনি কোনো অ্যাডভাইস ইয়াখা অপিনিয়ন রক ইসা শেয়ার খাইদি পুইলা যে ড্রাগ ইনজেক্ট খাইনাই হাইনো চামা বাইতো নংko সারো গিয়াবো মানে ভাইরাস থাঙ্গিয়া যে ইনজেক্ট খাই দংনাই বরং গাংকে অবনো সানামু সুঙ্গো সিনি প্রোগ্রাম নি থেকে নো কাইসা প্রোগ্রাম দঙ্গো যে নিডল সিরিঞ্জ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হনাই প্রোগ্রাম নি থেকে গাংকে সংকবাকমা সিনি AIDS control ni andaro NGO kabangma tongo around 15 if I'm not wrong amai borok ni andaro kabakma small center khlayo borok hotspot nai ga center rogo o je syringe abo manthogo enke abo to mane no tebe drugs ari ni promote khaima hengjagi tongma no hepono ta enke o virus to
lifelong abo spread ngi thangmano te infect khlaiman kabak mo borokno bini nukungni borok spread ngi thangmano e aboni bagai cha phano safely nang a inject khlaidi nei borokno a needle bago tai borok je needle use khaimana borok kifil mar phaipir abon main exchange ni hinjaga abo okay a exchange program to te abono karai borokna a drugs ni mathakna ni bagai a inject use khaimani mathakna ni bagai borokno sing registered khayo register khlai borokno sing opioid substitution therapy ni tongo OST ama hai kabak ma center tongo ro sini Tripura wo a jaga wo borok drugs eba kaisa as a substitution therapy dose tongo borokno bini agini history no nai borokno a dose fix khair jangai ta doctor bai ke gabono cha khangke aboni kaham mangke tamo aboni borokno o je borok suffering rok nya diba chaya tong hangke ga je borok je chawi tong thong mu mamani a tong thong mung sem manai haipno oboke o je heroin rok hai aba hai ingya ta oboke aboni overdose rok wongya ceiling effect ni tongo bini nang double tin triple phana khogi chai phabo haipon bin thani wo abo a effect playa mane overdose rok nan kirna krita aba hainka over a time bo thik mote regular chai to hangkai abo bo a drugs ni hoite sarogui bo thangi man mane boni muchungma kom khair nai pula first ngangka omo kaisa kaham ka khnarak di je first to bono je regular bo dose sai to man a dose no mg nor nai do ngke aboni pore hengke bono over a time mane kom samani pore tru kom khai bono bhaika aboni theke sarogri mano aboni bagai abo kaisa lama tongo ta gabon bai kabang borok kabang family ram hai challenge face khai tong mano anbe advice na muchung je brono singmai krang redi je OST center tong maro bai sini NGOs tong nai rok bai krang redi angke brono sing register khai abi thino regular borok nai chai tong hangka abono tam khaingke tokhrobi jago bono tokhrobi buslai tolari ro gabra abo 24 gonta abo effect tong nai ta okay gabon bisingtei kabagma ang recently khoroksa borok malai mane mungrok to saglak bo jago saglak bo khoroksa abo hai IDU no hai pono tabok abo samane bisingtei ke recover ngai tong sing recruit khayo NGO ni through bo khoroksa u katal sanai rok no identify khlainani bagai bono tubunani bagai encourage khlainani bagai bono sing use khayo ta bo motamoti normal no chalai bari ama hai ke kabangma cases tongo boni kaisa sagra kata okay hangke thainai continue khainai gasang tabok society onuk jago jara HIV manjak borok jara AIDS ungjak rok borongni bagai sini society ni thinking rasa hamia nahat mung rasa hamia kenang aboni overcome khaina unga bagai tamal khoroksa HIV manjabo borong no bin bo kaisa rights tong human rights kenang abono tui kisa kok sadison kok kachar de kisa tikno singa sak gono khnaya hanpano tongo discrimination mane borok sakna yang marok tai bono ka khagai ton marok aba hai cases rok tongo sinthani phayo tai ang AIDS control join khaimani pore am hai cases rok deal ma khaikya borok sakna yang marok doctor rok sakna yang marok am hai cases tongo aba actually mane awareness screening bagengo first ingka to je sakanga discuss khalaman je aba bahai ke sarok bahai ke solo a solomon misconception tongma bagai no kabang borok kiri jama bai borok no kisa khagai to na yuta hospital phangthang bed alada ka tone rekha borok no angkai je pro treatment nana phayo aprong angkai anung tinta phai khana phai jiri eba ka bunche laso phai di ya ba hairo cases ro tai samung khlai tong jare bo HIV gna mono nori rohda samuni ya ba hairo kabang ma borok problem face man social issue kuma face khaita social issue kabang man tongo sini hawo thingno case bang man kabang borok mane saimi abla abono tei gabon bagai je manjak tonto manjagi tongo haipon kabang ma general population saimi nang nai ang nijibo o age controllers join khaina sakang asuk obono sasugi me ta amsuk ngai tong na rok kintu ba nokha pararago kaisa sing komolpurni case tongmani a jagago am hai parani borok bono inko chaje yangi tongmani aba hai rok case rok tongota bono parau thang phai marok chaje ya inko am hai rok tai ko kebang na nai tai ko ngai hai pono
je manjagai tongnai already bongni bagai ang kok kosano musungo tai society rong boy ke awareness kaisa je kaisa act tongo 2017 abo pula niyok government ni act abo kabang ma act ni bisingo actually HIV act belai strong do gatai abo sudo kabang ma act tongo je koyekta state sim cholyo te alka state cholya abo kama hya omoke throughout the country mane joto state no abo applying hota act ke HIV AIDS Act 2017 ojago hangake khoroksa borok discriminate khai tongkha khoroksa borok no saknang ya khlai tongkha nori tongkha yaba hairong te obo kaisa act hangke act ni bisingo obo bo sao je bongni kaisa odikar tongo bo positive ungjak phano bono chakirin theke nori rohormeya okay bo education khlai tongman theke school theke nori rohormeya eba ke admission riya oi tongmeya am hai cases ro sini hawong jak tongo school kaisa principal admission rena go siang tongmani okay bono counseling khaimani yagulo bo admission rakha in fact tabok principals bela actively samung khlai tongo it's not bo saimoni okay okay anke ama hai kabangma tongo bini rights je tongmani basic right health ni tai right education ni tai right abro bebang no bo normal borok haikino mani tongnai bono nori roi tonimi ata abai angke tai health facilities health provider ni ko thingno borok precaution na nai bini theka solai angi tongnan bai haipno bono alada bobe tonei rkha olo phaidin ton khama heroke ingyata gaboni bagai kokni kok ngui tong khata je positive patient ong ang sana mo je kokni ni thani wa ma hairo ngui tong kha nang manja gi tong hang ke nang case file khaimanu je koni against ga case bom haikeno amsake dakti ke samgo khlaijago mane case solve khlaijago within 30 days je bo complaint demani bisingna case no goi massive nai okay haita angka abong gangke ombudsman hani tongo ombudsman bini committee member tongnai borok na abono case no handle khlainita kabo dakti nangai mathang abo hai dilengi tongme tal ka case ro khai angabo sumani reason hangke jodi sangam dikhe borno confidence de ke bonong screening program fa phal bhaina ba heda ang je buji mata jodi nang bono alka ka nai tongke bo khuijagin tongnai ang society onuk jak hangka sang opuman sama nongka ba amboina no question sangmani emne ego ta gesa tongo auke confidentiality sing positive manjak phano kebni identity no disclose khaya do mane abo goponon tongo abo sing je organization tongna roksim saimono kindoba general public no abo sangre mia bui sapano bui sangbono phonogi mia ta abo positive ne in fact bini nukhni borong suru sing sanani odikar kare bini consent sara kokni ko khoroksa busaipon positive manjaka bihikpan positive manga kata bihik positive manjaka busaino sairika ang direct keto bono bu togiphan khlaimano jespan khlairima anta ama hai cases rok manjaka ka aboni bagai singtam khlainke until and unless was helping as a pointo ebaka bini consent is hadi ni bo dagi as a pointo sing abor sanani sini odikar kleija ya abo ego protect klai kokni kok borok am hairok disclose ro khlai tongmani tong hangka jago penalties ro tong do prison mane jail ro mathanai rang bo marnai aba hai unko tongota up to 1 lakh ro penalties to tagni ni unko false propaganda ro khlaima ro ga discriminate khaima ro ga kuno phani bin bage hamia samaro aba 1 lakh up to 1 lakh ga 2 mas theke ko 3 বছর জরাতে রং খনা ঠিক মুইতে মালিয়াং তংকা আবা হাই জেলো মা তংনাই ব ওকে কেউ যে ombudsman হনি আং যে সেমন কেস আবনো কমপ্লাই খায়াং কে যে বো অর্ডার মানো কমপ্লাই খায় কো আজা কো ফাইন টং 10000 পেনাল্টি তংতা 10000 ওকে 10000 রমানি পরে ফান যে বো মানি আং তং হাংকে এভরি ডে 5000 এ অ্যাটেন্ড থানায় ওকে খুব খানা তো গে যারা HIV পজিটিভ রং ব খাথাইনা কই গিয়া মিস্টেক মন বরক তো গে হাবা কেন আং কন্টিনিউ খাইনে রমনে তাবক সং সিন সোসাইটি লেভেল তা স্পেশাল আং সিন ত্রিপুরা সোসাইটি তিন সাসি অন संgle भाइके ओ जे
tabo abo epidemic no klai tong na o je HIV AIDS no sung bhaike kasui na sung mane already sung dok well aware ya sin society to sung well equipped da sung sak no banchir na bagai o bemar ni sung sak kati na bagai sin society o bota am bagai sung ready dan nang matong jodi reading ya ke nang tamo kok ka sanam sung gisa saikhanar de ready bolte sini thani equipment to tongo no main nangkung man ke awareness se okay first ke boma haike bo a virus transmitting man abo sung sike monamude sung already precaution nai tong mona hediba unprotected sex nya tongna nang nai sung protected sex ma khainai hediba gabano karibo je drugs use khainar bo katal needle use ma khainai bongni bagai te abon karai sini kokni kok buma phan manjak thang anga bo thik mot regular bithi sai ma tongnai mane bin thani te khoroksan ro sara gya te ke te ma haikeno joto je general population ponang thang je positive manjang borok thik no je manje aro kota borok to protect ma khlake sak sang no precaution mana nai kintu je manjak tongnai ke buin thani ang bai ke solari yawi ton manai bin bo saitung ma tongnai bo saitung ma tongnai ka bo hai khangkele sung o kirma singsa virus ni theke yogi tongmano taika khop khna tok gang tabuk sungsi won ta joton saimon ang mun sungna o disease le kun cure da no udang khatak zoro te nya ke bin future ro bahirok bin chance mane medical field ta bahirok choli tong cure bolte abo ang sekango je discuss khale pro no abo kisi sa sajak ma herok thangana je cure bolte abo cure to krei mane cure bolte abo lifelong disease dobo okay taksin thanio nora common likhnai tong diabetes patient ro khnai hypertension eba ka blood pressure kana ama high patient ro khnai tong na borok abo lifelong borok waisa manja khlanga komia blood sugar manjang nai ro bota borok abo lifelong bithi supply ma matham same am haino HIV bo concerning ke obose wanana ni eba ka kirina ni ko khobose nung a bithino jodi chaya gangke se kabak ma disease nin thanio phai alka disease no butha painai kabak ma disease nin thani phaine sorry durbol khato jaspan hapai man lesin sago ya bhai tan ka aboni bithin mung ka to anti retroviral therapy ni tong gabo regular sai ma tong nai tabo gabo free no man do abo bebong free okay ang sakango je needle samani ko ro free angka OST ni samani opiate substitution therapy abo bebong free government ni theke free nang center register ma khainai ta ARD center ngangke GBO kaisa tongo dolayo ngka ta yang dormonogoro kaisa ngka abo ajagabo thangai register khlaikangke nang abono naimanota ngke register khajaga ma khainai aboro kha je main ART center okta ngka abono kare link ART center hin tongphiro ajagao ang je khlai tongo jagao ngangke nin telamurao tongphiro ajagao a bithino nai manai phiaba registration ke GBO nai okay ta awai ke abithin nai manai regular sai ma tong nai engka chate ngangke ji sakango sama hai abo over a year month over a year nini puila chengphro ngangke nini CD4 count check khaijang nai do mini immunity nini bom haing tong ta CD4 count nini belai tola dang tong aba thik no tongo angke nang aboni pore ngangke after 6 month bono viral load test khaijang nai katal patient dog nanta ga viral load check khaine je busuk virus tong bini sago busuk develop kha virus ke mane bom anjang mani pore no je register ngman pore ngano bono to bithi sar nai ble a bithi busuk jorte samung khlai a viral busuk jorte tabuk 6 mas ni pore abo sung check khayota gabon pore bini thaniwo a virus komi tong kha কমিনান বলতে কাইসা লেভেল তঙ্গ 1000 copies per millimeter cubic ne okay abo ni kom khangkai bono abo ni kom khangke bono ko test no bosor waisa khaipano choli thangota aba hai
haita go CD4 kan bo hai keno 6 mas ke bono khlai ma thangota খুব খনাতক आंगाबो आंबो कइनाय सिन सोसाइटी नि बरंग सिन त्रिपुरा सरंनो जोंनि साकसांनो एवेर खायदि ताइ बयनोबो एवेर खायदि अ बेमारनि थि omo belai nangko go tanike arang kisa ma thepasnai ka sing tag je khnai tongnai rok je viewers rok norok mane sak to srungdi no naimani bisingtei tei kwbangma porimani bisingtei tei aboni logi wo sini nukhungni theke chengei sini school lungthang sini jekono gathering panangthang a jaga rogo sini group rok panangthang sini kono community level o kono korok tong hangke association rok tong hangke abo hai rogo sing club rok tong hangke abon through rok sing obono awareness rena nango tai AIDS control ingai bo abo regularly awareness choli tongo health camp rok ni bisingtei tei sensitization tabok sing sini drive hangke HM orientation hin tongo je headmaster ono orient khlainai je HIV no tei tam ke kabang ma school lo je to no already khnaka school ro ga mai cases tongo ni bagai sing borong no aware khlaina nai tong tai ko HIV no tei related kono nin thani mo sungmung tongka sungmung tong angke je kono man abo bagai hinka kan rok 1097 kaisa toll free number tongo okay abo kabang ma bhasha bai ke aro tongo kabang ma language bai kabang ma kok bai aro sungi man no hinka ba haikeno ajago 1097 ang encourage khlaina mu chungo ni kono sumung bai ke abo ko transmit tam khlaiman bono bojaga tam khlaiman abo harak jotok kono sungmung rok tongke khoroksano ang sungnani lasima herok pon tong am hai question rok no number call khai sungi manaita to han number sadi 1097 1097 ang video ni description bo read one nga ang continue khapi unai jori nang permit khake ang nang sanamo chung jori disclose khaima gangke sina haste bo district ni ka bo subdivision hotspot tabak HIV AIDS ni sini how jotun se bangkok ma ka west bangkok go wesan bangona west ang abon figure kisi sa sai wana west sini oje 8000 ang je ko samani bisingo aboni bisingo kabagma to thikano 8000 bisingo tabok active je alive mane alive kathang tai ART nai tong nai rok borok ngake 5674 okay amse kauta tai remaining ka thepi ge in tai remaining ngake baksa ngake thikya 924 thikya 924 ngake aboni bisingo kabakma ART naya mane registered rong kha hepan ART nalia tabu aba hai 1000 tongta little above 1000 amse borok tongota je borok thik mote naya ga borong ka sing o ko khobya ta aba hai ke tabuk district ni kok district gangka west jordan se BC close to 2600 aba hai ko tongo gabon bisingo tabuk je kathang tongnai khorok je ART nai tongnai je o je bithi nai chai tongnai ra borok 1728 nke aboni pore ngangka dolai second ngka dolai oklayo okay je jagwa ang tabuk samung ma khlai tongo abongke 1475 tai baksa thikya te baksa LFU tongo nke je tawi ART nai tongnai rongke 963 awa hai tang jotun sai kom ko to sauto jotun sai kom tai ko awa ko o mane statistics ni bisingo ko demographic ke bahai mane bo age group bisi bang man bo umur ni borok bisi bang na han kaisa belai hambai rafi garta o sungmani bagai acha o age group ngangkai nini 21 to 25 ngka jotun sai highest do okay aboni pore ngangkai abo action bisingo 43% no a group ok layo obo ngangkang drugs user rong bising sai tong do tangke borong no bisi bangkok ma ba okay abon bagai 43 je 21 to 25 age group am high age group an bisir bak mane 20 থেকে 25 am high age group rogono o je HIV positive manjana erta ke o drugs chana rong ni bising ke 21 থেকে 25 a bising highest abon pore ke
aboni se komo tongo sin drugs anai wana ma singsa Okay. 15 bosoni se komo drugs anai tongo Tongo. am hai tongo sin te bra inga 16 to 20 abong gangke 22% bro Au kabang ta hai no ab ta. hai ta 22% ro kao kaboni sakang kani ni 26 থেকে 30 bro bo agur bo gota am hai Bele Hambai no data sangrom bagi. Gatang no nang ni personal question sungsiwana. Ni tag zorate nang je department je samong khai mani. Tabuk zorate nang nin kun testimony da tong man nang amti case mala mala kya je success story pan hon mang kanang. Abo jori tong kan nang sono kindly share khai di. सक्सेस स्टोरी बोलते पहले नेगेटिव साइड छागरा ना खरकसा आंग तो रिसेंटली जॉइन खेमा बासक तो इंटरेक्शन या को तो अपन मेनली जे इंटरेक्ट मा खाई तो में के ड्रग्स यूज खाने रोक बाय बरों संग रेगुलर स्क्रीनिंग रो खाई तो वायरल लोड रोक CD4 काउंट रोक अब संग चेक खायो अब हाई के बरों वाई मालाई तो ते कब मा बनो वो जे ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी नाना फाइपर रोग संग बरों वाई काउंसलिंग रोक माने इंटरेक्ट रोक खाई लियो कोक सालायो अब उन थे करो साइमन फेवा काइसा पेशेंट आं मालाय मानके बलाय के सॉरी हामिया बोरै मासा बो HIV पॉजिटिव मानजाक सॉरी एकदम चालिया बिनी काबै बो काउंसलर थानेও काबै बो साइ दङता आं ते बासिक लाखा हाय गिरिमा बायबो गाबोन बागै आबनो माने जों किसा केयारफुल बंना नांगौ जे अरोगि ठीक मते जों बिथरक साइ दङया के आबो सारगै थांमोनो बारियै थांमोनो आउन बाय आ बरक गांके बो बिथिरक जायाते रेगुलारली आउन बाय बिनि आ सॉरी माने एडवांस थाङै पाइखाता के ठीक मते चाइ तंखो तो नॉर्मल एकदम नॉर्मल बरक हाइके तंमोनो ताइ आमसेका हामै थाङा जे बिन थानेও भाइरास डिटेक्ट यांनाय ताइ डिटेक्ट इंलिया माने न ककनि कक ए अब काइसानि थानेও ताक मुइतो माने रेखा जे काइजाक बरक बसाइ पॉजिटिव मानजाक के बबाहाइके बुसा जराय अंगनाय गाबा हाइनि बागै हिंगांके बो बिथि ठीक मते साइ तंगर नांगनाय बिनि भाइरल लोड जे टेस्ट खायना बिन भाइरास लोड कम ताइ CD4 काउंट गोबां गाफोर हिंगांके बो Bok serainai manu. सरायनाय मानो ता माने अनडिटेक्टेड लेवल फाइव हन साइदि बां आ लेवल फाइव रंग हांके बो सरायबो नाय माने आ सरायनि थानियो चान्सेस कम ङै थानाय Okay. इनके सराय आसाय माने परिबो साइंटिफिकली अब काइसा प्रूफ जे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हनि न माने 6 मास जरा सरायना एकदम दूध सिमसार दिनि हले दिबा आबो खारन नांनाय खारके आ भाइरास बिन थानियो थांनानि कम चान्सेस Buman dut mang sai ma tonai ta. आबो हायता आबो हाय इनके वो मिक्स खाइजा हिंगांके आबो का चान्सेस बिसी साइंटिफिकली ता चान्सेस बिसी त इनके ताबो जे केस निते हिंगांके जे इंटरेक्ट खाइमन काइसा त आं साकाउ बरिनि खबर जे बो ड्रग्स क्लाइ त मन हेबन बो तेसे उसूली फेमनि आ को काइसा तै जे HIV पॉजिटिव एकदम वर्स्ट केस रोगा आम हाइरक तासक मालाया को जे थाचिंग बरि मासा सामानि जे हम सॉरी हामियां त माने आबो काइसा नुखा तै बुसकां रो त नुगन नुगि फानमान नुगिया खतो काहाम न बलाइसे काहाम नुगिया खतो नुगि रो खबाय आ स्टोरी रो आं ताव आबो तले जे आसक आं जे सामुख्लाइमा जरातिले आसक मालाया को आ सीरियस केस रो मालाया खता Angke thangte last side of sakpa kya last phase of sakpa kya gang nono te kaisa sa question sung siwana ke nang thangte nang sini nai tongnai rong no nang te awareness no rukha kangma heba nang ni kok kasana rok tong hangke closing note sok tongke nang ya fari mano bong no अब न फाइथाओ आकं कक लाइफिनाय जों किरिना बो ककरै किरिया बंग न ककरै जों केयारफुली मा तंनाय प्रिकॉशनाय मा तंनाय प्रोटेक्टेड सेक्स तै जों जेकुनो जे जागाव थैबाय ग्रोंलाय माना मा हाय जागाराव माने काटिंग नि थ्रु पनो ब्लेड नि थ्रु पनो जेकुन माने थ्रु आम हायरक फाइनानि चान्सेस लामा तंगि तंगमा जागाराव के जों किसा केयारफुली मा तंनाय नाय मा तंनाय आब्रंग बखनाय रानान थांपुर रगो आम हायरक जों ब्लेड कताल रक स्लाइ नानानि नांनाय स्लाइ दिनि साना नांनाय जे रानाय न आबो हायरक गतै जों सिनि हानि बागै हिंकत जे आबो सारक मा तो जे ड्रग्स नि थ्रु सिनि इंजेक्टेड ड्रग्स यूजर अन बिसिंते गाबोन बागै जों ऑलरेडी आबो न तो जों फेस खालाय तंलाय न आबो न तै जों अनेक सारे रकनो सिनि
young generation je already je tabu infected ya ko eba ka je tabu bo a haimia lamao klaya ko prono sung katiri winarang na nangnai abo ni khaina ning ka nugung ni theke sung abono sarokno abono tui aware khlaima tongnai aboni kaham haimia kokma sanai tei kwbangma organization through tei para level sung abono tui kokma sanai mane openly saima tongnai sakangka sabo spread dangnai tei protection bo aboni theke sung mani manaita hai ka sung abono nijini thaniu simi ai simung rungmung ton ton ke abo sini general population tebe effect khlaima no tangni drugs ni phanang tang borok to pula angje drugs user boy interact ma khlai ka pula chengma to kiching songni bising tiro aba hairokta ke aba ke adventurous thought tong bin thanare katal bom hai nai nai gina aba hai ke chengkhang ke no lo bipodok lai thangota khorja borok ni case bokun sia sarai kaham school class 9 pori tong nga bini kiching rok bai bini bandobi song bai bin bandobi ya bini khorja senior bai bor force khai inquiry kata sari zakata pula nga bo abokun saisme ya drak druk saimia tamo abo saisme ya kintu ba jepro bo sutio phayo apro ke abo masalia nga bo withdrawal symptom phai ka bin tane okay am haita suffering phai kata nga suffering phai nga bo phone ma khayo ka bhai nang sar mani tamung khan soriwo a haita nga bhai kur ka saima ka je ob drugs se ob nang sai tong smal yebo kaun pore ka bo samang ma ken bisi ba cha kha aboni pore nga sang mai connection ngai bo korona samani bising tike bo ungo je suji yorman tike tek yogi phaimang ata bo abon bo takphon careful tong nang nai nga ta ka sang angke society no tai je parani leaders and club ni leaders and political leaders and religious leaders and bong no koina musuma ke sung o drugs tai HIV no thansakas ma fight ma khalene joba ma khalene bobai awareness ni through ta ka sang angke english o sama hai mana ideal mind is a devil workshop ni mane aba hai no drugs rogo mane a borok no nung kuno samung riang tongka ba kuno mane yo engage khlaimi ang tongka thang panung kha jes panung kha aba hai engage khaim yak tongkang ke bong mind obviously chailamon thanai aboni bagai sini awareness jepro sing khlayo apro okongnon ma saw mane drug sai tonganga bo kabak ma rehab thangai kahamungi phaipene ro tong haibon hain hai relapse ngi thangpiro tangai a environment klai thangpiro ga aborong nang ke sing tam ma khaine ke bong na alka maniyo divert ma khaine alka tomungo divert ma khaine kaham bong no positive thoughts rima tone attitude bong thani generate ma khaine I aba hai roke sing bong no katri tongman te aboni samung ke sini sing je leaders tongnai ro borok samung no ma khaine ta ga aba hai ke sing sini society no drugs ni taking thang ni HIV ni taking thang sing yogi tongmane ta ke in addition sing kabangma salayo thanai sensitization program ro bo kabangma khoroksa medical officer bo samani ko sini hawasak drugs bari tongo tangai prosasan ro mane sini force ro security force ro borok tangai abono mothagi meada tangai o supply no mothagi nai anke sini dm azara samani tongo ta dolai ni dm ta are sing to box bisingo tonglaya hedeba u yang ti kaplang to hangkarang muthur nai yang ti tolati kaplang to hang ro muthur nai aba hai ngimia jepro borong ni thane demand tonga amani haine phainai konati phan phainai buskangti phanai unglukti pan phainai saiti pan phainai aboni bagai a demand se sing stop ma khainai thik no police ni bo failure tonga security ni failure tonga haipano sini population se abono sini youth rok se abono sani ang ka ta amani phas phayang nai abono in addition ani experience hanamu sungo mizoram ang jepro tongpro sing nogo jaga wo alcohol ban khlaijak hai himpano sing jepro pori tongo bui baksaba gari sit tola daitlang thango baksaba petrol damo jaga daitlang thango mane stop se khaimi abo continue ngi tongo nge abo hai bengya abo no stop khaina nge nini je sani tongnai je demand khlai tongnai bongno se sing
bkhano slai mungtum na nangnai gabun bagai hingangke sin sarai ni simino borokno kaham ke phrangitlang na nangnai tai awareness ri tong na nangnai obo hakama haingo heba ani je bujima hangke je sing tabuk kabangma to manjagai tongkhano drugs noti kabangma nokhungra cost man tonga heba a cost no nogoi kabangma tangni sarai katal rok kisala wansu kana ni ma hano angke suffering rok bongni je engkorong no nogoi heba kabangma wansu ya ko tongkhana saimi ya ko pon tongkhana tabu abono sana musungoi ya baka abo tong thokna nei wansugoi tongnai rok ya aborong nangka sing bujirna nangnai abon bai sing collectively jo to palke ajago samo ya birsana nanglai ta খুব খানাতক কারণ বেলেগে বেলেগে হামবাই দো নন হামবাই মায়া ফর নং সিন পডকাস্ট ফাই আং খাকায় আং পয়তো খায় সিনো Hambai কক সালামান বিসিংতি বো বুই अवेयरनेस মানান হনি সিন খাকায় সিন বো কিসালা কন্ট্রিবিউশন তঙ্গান হনি আং পয়তো খায় গে আমসা কক সালাওই ন সং অরন মঠাগলাইছিবান হামবাই Hambai হামবাই নরনো পাইফলায়া হামবাই নর পাইথাক জরা তিনি অ সিরিয়াস টপিক নর খুনজুকাই খানামানি বাগৈ hangke ang kok kecannai tini norok je kok khanaka norok je srungman kha abono norok doroni thani simita tonidi norok abono nini gana gani arini borok no nini kamini borok no jotono no on information spread khaidi sanga information spread khaikangke sing HIV AIDS no sing mecheni mannai tai sini sikla siklini thinang tebo kecheng kahamangnai gasa kok kacharino ang hainai sanai let's listen learn and grow together gamsa kok sawino tirin episodes no orono mathak sibanang hambai